Sve što nas iritira kod drugih može nas dovesti do razumijevanja samoga sebe. Razmišljanje je teško, zato većina ljudi samo osuđuje. Ni sretan život ne može biti bez mjere tame, a riječ sreća izgubila bi smisao da nije uravnotežena tugom. Ako je put pred tobom čist, vjerovatno si na tuđem putu. Gdje je vaš strah, tu je i vaš zadatak. Djeca uče na primjeru odraslih, a ne na njihovim riječima. Vi ste ono što radite, a ne ono što kažete da ćete učiniti. Ako čovjek zna više od drugih, postaje usamljen. Postaviti pravo pitanje već je pola odgovora. Privilegija života je postati ono što uistinu jesi. Čovjek mora prolaziti kroz teška vremena. To je ono što je neophodno kako bi ostao zdrav. Usamljenost ne proizlazi iz toga što nemate ljude oko sebe, već iz nemogućnosti komuniciranja stvari koje se vama čine važnima ili iz držanja određenih stavova koje drugi smatraju nedopustivim. Svaki oblik ovisnosti je loš, bez obzira je li ta droga alkohol, morfi ili idealizam. Srednji dio života je vrijeme da odbacite pretjerano predominantni ego i da razmislite o dubljem značenju ljudskog postojanja. Cipela koja pristaje jednoj osobi nažuljava drugu. Što ste radili kao dijete da su sati prolazili kao minute? Ovdje leži ključ vaših zemaljskih potraga. Vi niste ono što vam se dogodilo. Vi ste ono što ste izabrali postati. Najveća tragedija obitelji su neproživljeni životi roditelja. Ne postoji recept za život koji odgovara svim slučajevima. Ljudi će učiniti sve, koliko god apsurdno bilo, kako bi izbjegli suočavanje s njihovim dušama. Vaša će vizija postati jasna tek kada budete mogli pogledati u vlastito srce. Tko god gleda iznutra prema van sanja, a tko gleda izvan prema unutra budi se. Život počinje u 40. godini. Do tad ste samo istraživali. Ako ste nadarena osoba, to ne znači da nešto imate. To znači da možete nešto dati. Najmanja stvar sa smislom vrijedi više u životu od najveće stvari bez smisla. Sram je emocija koja izjeda dušu. Ne zaboravite se pretplatiti na kanal i ostaviti like.